Kajing penkre nak benta banjit yau Presiden geri India kan selong no shen hakine gisingi gibanwan. Argun ki kertong gi bala syajit nak ki art ligi kenhun kata ke Sri Menteri Draupadi Murmu kabari ke kertong bala penyang daga sorkar NDA ban usri Yashwan Sinha nak kenhun ke liang persya. Kini ki arngut kini kun banlong Presiden hapok geri India. Na kaliang jong keseng BJP ha Meghalaya ka priang bat kersian ya ka Draupadi Murmu namar ke de genong ilam riulum na jela Odisha bat ka badairu ka lat barim jong ka jela Jharkhand balathung da ka BJP bat mentapan kalanti banlong Presiden ka don jingkermen lada ki MP ki MLA ki badon lang ha ka sorkar NDA kinai ki jingkersian ya ka MLA keseng BJP ha ka jela Meghalaya ka badairu ka parti ka badon lang ha ka senrop sensyar jong ka MDA balalam khamat da keseng NPP uba ALHEC ulaong ba usngo tanat lada ka ri India ka niyo Presiden da ka riu kentai ka badai na ka jaj ban riu lum ya ka ne ulapan pau ha pakaran hakilat pathai kubor hanong ba shalong haba kali hato pin ai jingkersian yano na pedeng kita ki kertong banyak hun ya ke syuki Presiden ya ke Draupadi Murmu lane yau Yashwan Sinha na kaliang jong ba ALHEC ulai itu ba un ai ke jingkersian bat unjit ya ke te long kemi riulum ha ke juga por ukot bat weru ya ki parlok MDA bat kiliang persya ban ai jingkersian lem ya ke te kertong kentai kenang makan wanra ke jingkela ya ke sensyar kadar hapok gari ya tu uba ALHEC ya ke election jit Presiden jonggeri India on pedlong ha ka khat pra tarik upanai naitung bat kan jingnyo vote pan kan long ha ka arpoi tarik upanai naitung arajar arpuar Yashwan Sinha udah menteri barim jonggo sarkar pedeng ubala peniang kumu kertong yakun syuki Presiden nakal yang persya aku beli ya Prime Minister Jumi Narendra Modi ubala yu jingai naga benta ban kentiu ya ki tribal apa kena di India ke jongi kita ke bawa warna ya ke tribal ke gue ke ribun he melong ke Presiden jongi India kali ke burung ke bukrau yang i baro umki nong tribal nanti ke tribe ibadai western ko negeri India hi baro tapi bahak hadu ta lagi tribal khasi jentia garu isu bagadi ke burung ke bukrau ya ke baga dong ke gift ya bala ai da Prime Minister jongi ya ke tribal dalam kelong kemi tribal benlong upur ke klit du jonggeri India baru gawe terkelnya pi kum BJP atau pin kersan ni ke juk ke isu sekebawang rak dah ke serkal BJP banjit Presiden dah ke kentai jika ni ke gawe bawa ke dengan serkal BJP hi bat ba ni ba ki bamdai ru ngekarpat ki kiwiru ki MLA ki bamdai na po ke NDA government kebagai hapo kena ni giseng rilum kejungi pamakiru barok kini ban kersian ya kani lokbi kum Presiden pengen ai ke buram nomor ba kani kedai ke wei na kijing ai ke kerpang dak menta jungi ke rilum ibengela yo no prime honorable Prime Minister jungi Sri Narendra Modi ji ayu fini ban ong pat bakai ka AITC ka dan lagi jong ki kertong penyang usulwat na kerpat ya ki wei ki badai na po Meghalaya ke jongi budai na po ta North Eastern State ke jongi balada pidai nak du political party ru compare pirengi pet bet nomor marba ya ke jeng ai bergerpang dak benta ke lokumi tribal ke jongi bangi gini ban buat bet ladang idon nak be party ru compare tang bagi ban penjok dan borong ya ke ka tribal presidentship candidate kamala ai yang i dak BJP